bab 279 ka Riyâd As-Sâlihîn Darsou 1 annahyu ko haɗugol anil iftikhar gayi mantagol wal baghi e bewgol wala Allah ta'ala la dal fala tuzakku wa taw manto labbino am so umar mi miɗo moƴƴi miɗo kelɗi mi miɗo feewi huwa alam biman ittaqa ko Allah ande ɓurɗo huldemo wa qala ta'ala innama sabil ande laawol nangitirede bakkatu ko fawi ala alladina koye dow ɓe yazlimuna annasa wa yabghuna ɓe bewa fil ardi bighayri alhaqi ulaika lahum adabun alim wani Iyad bun Himarin radiyallahu anhu oɗo ɗuɗa fillagol hadis Iyad bun Himar قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى وحيني إلي ين أن سكوني تواضعوا ينكي دوراني حق بيجمو حتى لا يبغي أحد على هذا هذا غوتو بوالي هو رغوتو ولا يفخر هرمان تاكي أحد هاي غوتو على هذا هو رغوتو يندي كنون الله وحيني ميوتني روح مسلم قال أهل اللغة yimɓe wawɓe firtude haala ɓe wi albagwi ko wiyete ɓewrende atta addi ko jaggutugol e hoore goɗɗo wal istitalatu e juutingol e hoore goɗɗo ɓe mana bewgol feƴƴintina bone on wowla mo ha feƴƴintina juutina ha feƴƴintina ma huwa mo ha feƴƴintina juutina huwa albagwi ko wiyete bewre wa nabi hurayrata ƴettama aba hurayrata radiallahu anhu anna rasulallah wonde nelaɗo sallah sallam qala o maki ida qala rajul si neɗɗo inni halakan nas yimɓe ɓe maayi halkike fo halaka mara ko kanko halkiɓe sabu goɗɗo duwaka wowlugol sina ko moƴƴi ay rawahu muslim war riwayatu filla yon almashhurat ko lolluɗo ahlakahum war riwayatu mashhura bimana riwaya ɓurɗo lollude on wonde haray ahlakahum ko kanko halkiɓe ɓira fil kaf sabu kaf on waɗa kon waɗugol kaf on ɓoccal ɗum kadi no selli waruwiya fillama kadi ɓe nasabiha waɗugol mo ɓoccal ley wigol ahlakihim e ahlakahum وهذا النهي لها دورة لمن قال كونان ذلك ويؤذن أجبا بنفسك هاوى والهورم وتداغرا للناس وتصاغرا للناس إك هدو للمبه وارتفاعا عليه إك بانتغ لهورم تونغ الهورم فهذا هو الحرام دون حرم وأما من قاله أما أويلون لمن يرى ونن دويل في الناس كن من نقص imorde ɗuytagol fi amri dinim ka fiyake dina maɓɓe ya yimɓe ɓen no rikila tun iwa e dina mum kan no ɓeyde ko e keferan ka ko en ha jama sen accali nowni ɗen ni e maayi en halkike haray kan haala ɗon haray on ɗo jeeyaka e oɗa wa qala o hara ko woli ɗum tahazzunan alayhim kaka sunagol fi maɓɓe ko ɓe jokki kon wala din e sunagol ko dina kawni yebade kon haray ɗon wala ba'sa be ella laymu hakada ko ni fassarahu firiri ɗum alulama jomiraɓe gande ɓen wa fassaluhu e fensiti وممن قاله نجي يقول من الأئمة الأعلام إخوره بأندابه مالك ابن أنس مالك إمام مالك ابن أنس والخطابي والحميدي وآخرون يؤبقوا وقد أوضحته قم ديم لا بندم فنسيتي في كتاب الأذكار كدفتر يوتند في جنتك الإند الله تبارك وتعالى والله أعلى وأعلم